Hello, good afternoon, ma'am. Ngasi cover analysis hꯧꯖꯔꯒꯦꯀꯣ. Cover ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯦ. But ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ analysis ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ. GDP growth is estimated at 7.7% in 2025-26. Government ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ GDP growth ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ estimate ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯕꯁꯦ 7.7% ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ. ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ estimate ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯊꯣꯛꯏꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯏꯅꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ GDP growthꯁꯦ growthꯀꯤ ꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯣꯛꯏꯅꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GDP ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤꯗꯅ. GDP ꯊꯣꯛꯄꯁꯤ GDP ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯦꯕꯀꯣ. GDP ꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯗꯦꯇꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ Ministry of Statistics and Program Implementation ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥꯁꯦ ꯄꯤꯕꯅꯤꯀꯣ. ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯉꯝꯕꯅꯤ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯔꯝꯃꯦꯕ. ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯝꯄꯜ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯒ ꯂꯩ. ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯑꯣꯟꯈꯤꯕꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯤꯁꯇꯤꯛꯁ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ GDP ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ GDPꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ GDP estimate ꯀꯣ ꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ GDP estimate ꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ GDP estimate ꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩꯀꯣ. GDP estimate ꯀꯣ GDP estimate ꯁꯦ ꯃꯔꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯩ ꯀꯣ. First advance estimate ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ. First advance estimate ꯀꯣ First advance estimate, second advance estimate ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ provisional estimate ꯑꯗꯨꯒ revised estimate ꯀꯣ. ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯅ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯥꯡ. ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯁꯤꯅ ꯃꯦꯗ ꯀꯣ ꯃꯦ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄ ꯖꯨꯟ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣ. ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯐꯇꯔ 2 months ꯀꯨꯝꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯔꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯔꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯁꯤꯗꯤ 3 years ꯀꯣ subsequently ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯐꯇꯔ 3 years 3 consecutive years ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ. 3 consecutive years ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 7.7 ꯑꯅ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯃꯦ ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ.
aduga mase full year gi oine full year administration gi haidi huji government pa matong na full year gi estimate se kamai tawi kholi adu gi ni ko mana kana taw dise adagi GDP की matang di khangamani GDP aise kaino dagi GVA aise kaino kai di khangamani me adi this is a basic kano ne ko adi real GDP aise na kaino adagi nominal GDP nominal aise na kaino ko hapet haram abada real aise na kogi inflation consider tawdaba any country amagi ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯆꯍꯤꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯏꯌꯔꯒꯤ GDP ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯝ ꯏꯌꯔ GDP ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯨ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯁꯨ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ nominal GDP ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯤ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔꯒ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ 2011-12ꯇ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯕꯦꯁ ꯏꯌꯔꯒ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ GVA ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ GDP ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯦ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯌꯣꯜꯂꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ GDPꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ GDPꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GDPꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯌꯦꯡꯒꯗꯣꯏꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ GVAꯁꯤꯅ ꯀꯔꯣꯝꯗ ꯌꯦꯡꯗꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯑꯦꯄꯜꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯄꯜꯒꯤ GDP ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯄꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯄꯜ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯇꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ GPA ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯄꯜꯁꯦ ꯌꯣꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯦꯄꯜꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯖꯨꯏꯁ ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯣꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯟꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯐꯣꯟꯗꯨꯅ GDP ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔꯒ GVAꯒ GDPꯒ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯤꯐꯥꯎꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ GDPꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯎꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯅꯤꯀꯣ GDPꯅ GVA प्लस प्रोडक्ट की टेक्स थीबी को टेक्स थीबी हापचलनी हाइबदी पोतो योलमनिना टेक्स करी करा लानी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की करी करा लानी अदुगा करीगुंबा पोतो अखोगी गवर्नमेंट सब्सिडी पीबा लाइक LPG गुंबा नत्रे हारगना एनी सर्विसेस को अदुगुंबा ओय तारगदी मागी सब्सिडी सुजु खाइदोनी को गवर्नमेंट पीबा सब्सिडी से प्रोडक्ट की टेक्स का कना ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤ ꯃꯉꯥ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯄꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯗꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔ 2023 2024 25 26ꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯅꯤ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯝꯕꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ GDPꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆरिꯡꯗꯀꯣ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆरिꯡꯗꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ GDPꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ GDP ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆरिꯡꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤꯀꯣ क्वेश्चन नैनरसिको क्वेश्चन खरा आइना सिदैसि पिरि क्वेश्चन नैनरसि को मा हाइसे कइनो consider the following statement regarding the national income accounting in India national income accounting se sigi maram sigi matangda question amakak sida piri GVA at basic price include product tax and exclude product subsidies chumi ko sidi husik soina sida formula ma pigre ko habidi sorry GDP ni ko ado mana sa haise GVA ne sorry GVA di yaude ko
GBAꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ GDP ꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ GDP ꯅꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ GBAꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ so ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯅꯤ मागी स्टेटमेंट से कहीं ग्रोस वैल्यू एडेड हाइबनिको एट बेसिक प्राइस हाइजे सीजे जीडीपी ओइगदबनेबा असेंबगी जीडीपी नेबा यावरिदो जीडीपी नेबा प्रोडक्ट टैक्स अदगी प्रोडक्ट सब्सिडीज यावरिदो जीबीएडी असीजी यावदेबा अनीमा अमता यावदेबा को GDP at constant price present the actual physical expansion of the economy by eliminating the impact of inflation. Constant price हाइरक तारगदी मसाइगी कनोदनिको खोइगी सिसे को nominal से को base year का यावबसे base year यावरक तारगदी मा हाइसे inflation यावर अरोइबको हाइबदी base year से 2011-12 ता अदुम कंसीडर तौ लेरमिना 2011-12 तकी पोचै ममन तांखलकपा हाइबदी inflation दो पोचै ममन तांखलकपदो अदुदो कंसीडर तौरोइबको base year हाइरक तारगदी अखोइना सिगी constant price हाइसने constant price हाइबदी चाही दो अदुम चपमानना अदुम चलेमिना अदु तारगदी मा हाइसे कनो by eliminating the impact of inflation गी कनो दो eliminate तौग्रे हाइबनी सिजिमा चुम्मनिको the base year for calculating the India's real GDP से कइनो 2011-12 नि मसिजु चुम्मेको अंग्रना 1 2 3 गे चुम्मनि अदु तारगदी सि वा question number 2 da with reference to the economic estimation in India consider the following statement. Provisional estimate of GDP are released by the National Statistical Office after the conclusion of the respective financial year. Respective ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ financial year ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯨꯁꯨ financial year ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ provisional ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ release ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ 2 months ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ financial year ꯁꯦ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯂꯣꯏꯈꯔꯦ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯔꯆ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯦꯗ release ꯇꯧꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ National Statistical Office is an attached office under the Union Ministry of Finance. Ministry से finance है सिगुम्बसिनी को UPS finance नत्ते को दूसरी दो को finance नत्ते Ministry of Statistics and Program Implementation ni अदुदुना मसिक statement से मलाले production tax and subsidies are independent of the volume of the actual production whereas production tax and subsidies are paid or received per unit of the product. So me को सिमा अभी the production tax and subsidies से volume of the actual production की volume ददी का शुरू depend ताऊ देगा खुदा मैंने volume याम गिरा याम होइरा production tax and subsidies आदि production tax and subsidies से हेंगत पका शुरू लेते हैं को अदुबु कदोगे हारा कंदा कोई की unit product मगी volume याम तारगदी volume चावगेरा दगी कनो तोगेरा मागी tax तुझे तुम ले जारा नहीं बा tax तो हेंगत volume दे हेंगत लगा tax हेंगत कने हावे लेते बा को but को unit of product हाई तारे unit of product अमा ममदने बा tax कारी से product अनी शुरकता दी tax तो अनी रथों नकारा अनी बा अदु मायना हाई बेदी unit of product सिका अंगासाइगी ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇꯦꯛꯁꯤꯒ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤꯀꯣ just simple ꯍꯥꯏꯗꯤ directly proportional indirectly proportional ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ ꯁꯤꯁꯤꯃ ꯆꯨꯝꯃꯦꯀꯣ 1 ꯒ 3 ꯒ ꯆꯨꯝꯃꯅꯤ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ next next news ꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ parade in underwear ropes tied to waist can't humiliate accused says high court ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ extortionꯒꯤ charge ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ extortion ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯕꯨ ꯅꯝꯗꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯅꯝꯃꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯟ ꯄꯣꯏꯟꯇꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯕꯗ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯐꯣꯔꯁꯇꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ extortion ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯈꯛ underwear ꯁꯦꯠꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯞꯅ ꯃꯈ꯭ꯋꯥꯡꯗ ꯇꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯍꯟꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯆꯠꯍꯟꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯜꯀꯇꯥ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯣ ꯀꯜꯀꯇꯥ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛꯇ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯔꯤꯗ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯀꯣ ꯄꯩꯈꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯅꯩꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ article 21 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ right to human dignity ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ right to live with
ko human dignity ko masisige matung inna akoigi article 21 masisige matung inna akoigi mi ama accuse ama haidi mado marale hai taragasu accuse ama marale hai taragasu haidi magi dignity da sokpa hai tare parade in underwear haise dignity da sokpa oidoni natra asmaina dignity da sokpa pot tawba yade haibane buko aduna article number 20 article number 21 gi matungina aduga karigumba haidi sidasu yongko aduga makhada kadoga harakanda अखोगी इंडिया की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स की मतुंग इना हाइदी presume अखोगी मी अमा फाबसे को मी से presume innocent until proven guilty हाइदी कोर्टा मादो मरा लेरे हाइना हाइदी बॉडी मासे innocent ओए को अखोगी इंडिया जुडिशियल सिस्टम की मतुंग इना अदो हाइबा पॉइंट अनीसी की मतुंग इना मसीगी parade in underwear robes tied in the waist हाइदी मीदो मराले हारगसु फारगा सुमाइना तौबा को इवन कनो तौबा अदि हैंडकफ तौबा या पोंतेबा को लोदा इवन हैंडकफ तौबा या पोंतेबा अदुना सीसिना मरम ओरकांद आर्टिकल नंबर 21 गा अदुगा जुडिशियल सिस्टम की रूल सिगा अनिसिना मरम ओरकांदा मसिगी कनो से यादे हेना कलकलदा हाई कोर्ट ना हाइरक पनेबको सिगी मतुंगिना अतोपा आइदी अखोगी लाइक डीके बासु काइना लेको डीके बासु की केस काइना लेको दिस डीके बासु गाइडलाइन डीके बासुस गाइडलाइन डीके बासुस की गाइडलाइन सिगी मतुंगिना सी 1997 दा होंगी बनिको मसिजना कदोगा हारकांदा कस्टडी दा मीजे कस्टडी दा थंबा हाइतारेको कस्टडी दा थंबा custodial violence kumba torture kumba tauba sisu custodial violence mi je phara matungda violence tauba ne ko custodial violence adegi torture tauba aduga kari tauba abuse tauba masigi matangda guidelines ama thoeba dike ba su guidelines se ko aduna aidi officer koigi officer to na phara matungda memo of arrest pigadabani ko family witness thamgadabani members in the ko aidi hairamgadabani ko phare pulle kai si ko adagi inform tawgadabani adagi identify tawgadabani mi do chumabra chumdriba phare ba mi jing do adukumba ma'am ama aidi guideline ma'am am pi ko adu but hoi mains iba mi gidi dike basu guidelines ko 1997 adi custodial violence kari kara torture kari kara gi matang di irak taraga di sigi point se dum ningsing ba yai ko aduga handcuff tawba yaroi ka haiba aidi prem shankar supla ka ina ka leibo case ma'am ma adu di ko na hai yam kano tawdro su yare adumaina sigumba se khara khangsan ba yai ko aduna question yengasi aidi pau siga mari leina ba haitare ko UPSC angapya with reference to the right of arrest of a person and prisoner in India, consider the following statement. Right of human dignity is an integral part of the right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution. According to the Supreme Court rulings, handcuffs of tying an accused person with ropes during a public transport is a routine administrative procedure that does not masisima yade ko handcuff rope na kapaba khotpa amta yade masisima lale right to human dignity is an integral sisima chumme ngasuki aina su sida so high grade na ko the presumption of innocence is a fundamental canon of Indian criminal justice masisulu chumme 1 and 3 ko which of the following landmark judgments on the Supreme Court is most directly associated with laying down detailed mandatory guidelines to prevent custodial torture and protect the right of the arrested individual haibako? Kesavananda Bharati de koina khange masidi Kerala gi den kanona basic structure gi ni ko basic structure ko adegi Visaka state
of Rajasthan Visakha ka koigi kanoge sisina sexual harassment gini ko sexual harassment Visakha pallagadi sexual harassment ningsingo ko harassment adigi sayara bano haisidi adum khangamani moina triple talak iduni ko triple talak ningsingo ko sise dike basu ayu sikta so haigre custodial abuse violence kidi dike basu ni show si sumani ko aduga atai sisu atai case sisu adum khangsanbada adum kanani ko next news ta India needs innovative strategies to eliminate TB gi matangda ni ko mayam ama ay mamano sa mayam ama TB gi matangda mayam ama so nainagre but sum nainaraga yesi ko sigi matang se kari gino masala isa news sa laise hairagadi koigi TB se karina tholi haragadi Mycobacterium tuberculosis ko aduga TB si ku phanabagidamata akoina Indian Council of Medical Research ICMR haitare ko ICMR jina koigi magi kano koigi TB se phanabagidamata ko prevent TB trial haina ko ama taweba adudugi result haitare ka trial dugi result to phongakpadagina phongakpadu ki matung inaneba sigi article se phonga ise ko article se id phonga ise chidesta tama makak chidesta ama hai pulmonary TB ena ko pulmonary TB ena ko pulmonary TB haisina karino habdo hapet ai haisarange ko pulmonary TB haisina kaino chidesta mana su extra pulmonary TB ena ha so hairibo ko EPTB haise ko ado masisina kaino habdo ma haisarange ko akoigi chumnagi akoi TB si akoina chumnagi TB si karino haragadi akoina tuberculosis se magi pathogen se Mycobacterium tuberculosis ni masisibu akoina pulmonary TB haraga dum khangnei ko pulmonary TB ko adudo pulmonary habati kaino lungs ta soon begini ko infecting the lungs ko lungs se infect taw taragadi akoina masisibu akoina pulmonary TB haraga khangnari ko aduga akoina extra pulmonary TB harak taragadi extra pulmonary TB harak taragadi kaino haragadi koigi bacterial loads bacteria yamni yawdaba ani duda depend tawreba pa idi pulmonary TB sina kadawga harakanda bacteria se yamni yawba oidoineba ko aduga extra pulmonary TB haisina kadawga harakanda bacteria yam yawdaba a very low ko bacterial load ko making adi aduduna masise kadawga harakanda bacteria se yamna yawdramnina sputum da test tawba ama laitara akoigi sum normal sputum da test se masidadi fail oidoine ko hadi EPTB sidadi fail oidoine sputum se pura fail sputum test se fail oidoine ko habadi bacteria do khangba ngamoidoine ko aduduna aduna hadi adudu khangba ngamdamnina hadi hadi diagnose tawbada yam waba haitare ko EPTB sina diagnose tawbada yam waba haitare gyan dare ko EPTB se matang adagi sidaisa hairamiba hadi mana sidaisa hairamiba koigi prevent TB trial phase kari kara tawriba mayam sigsidi ngasai husiki hariba sigi EPTB sigsi khangnabagidamaktanibuko hadi trial se EPTB se ngasai prevent mana koigi vaccine ani ka puthoi sigi ICMR sida ko ICMR sida vaccine ani ka puthoi husiki candidate haitare ko BPM 1002 haiba masise develop tawbasina
Serum Institute of India na develop tawbani ko aduga amana immune haina ko immune ana amaga develop tawe ani se ko ani se develop tawbasida mabani makse kadoga hara kanda sigi BPM 1002 sidi kogi 50% chance laye ba di EPTBC ko aidi ngakho pangambase 50% chance laye ko aduga mana protect tawba ngambasisu haitare ko 60% muk mana protect tawba ngammi ko masigi vaccine jina vaccine ni ko aise mera ko ado id policy program se sigumba id policy program me ama adum ano no me ama puthore like koi gi policy id smart smarter tv strategy kind of manas so high is ko smarter tv strategy kind of ko smarter side daga se yawani digi true net ka hai se ko true net sorry true net ka hai se true net ka na mana palli se india's was the first to make the india's first molecular trace approval adopted by the national tv elimination ko WHO ne true net ka hai se explain to rake ko true net ai se kai no ka na dagi preventive trial se si huzik toriba articles ke maru oiba magi kano sine ko yam ka ne important oibdi nate but maming sing se khangsalo haibani ko aidi kano se hana leramiba kogi vaccine sina kamai to bano anowa sik thora iba BPM adagi immunovac ka haiba vaccine sina kamai to bano ko true net ai sina kamai to bano ka hai to true net ka na maming palise maming sing sine ko the vaccine se hujuk laiba indigenous hai tare indigenous vaccine se indigenous ko vaccine hai tare ko vaccine indigenous vaccine platform hai tare indigenous vaccine take ngasai gi true net se koina masi se koi gi micro PCR ne PCR hai di kaino polymerase chain reaction duni ko asigi piece micro PCR tawragani akoina kano tawrise haidi TB gumba kari kara gumba se yam fazana viral disease ayam base khangi se ko PCR ko micro PCR true net se akoi indigenous vaccine take ne ba ko vaccine take haidi vaccine take na sorry indigenous take ne ba ma se indigenous take ni ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣꯄꯤꯁꯤꯌꯥꯔ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯇꯦꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯨꯅꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯄꯣꯔꯇꯦꯕꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯄꯣꯔꯇꯦꯕꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯦꯇꯔꯤꯅ ꯆꯠꯄ ꯆꯤꯞ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯄ ꯇꯤꯚꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕꯀꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯤꯚꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯈꯪꯍꯟꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯛꯅꯤꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯨ ꯅꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯉꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯁꯦꯀꯣ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯃꯈꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ BCG ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ BCG ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯕꯦꯁꯤꯂꯁ ꯀꯥꯜꯃꯦꯠ ꯒ꯭ꯌꯨꯔꯦꯟ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯄꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯕꯦꯛꯁꯤꯂꯁ ꯀꯦꯜꯃꯦꯠ ꯒ꯭ꯌꯨꯔꯦꯟꯁꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯕꯅꯤ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯏꯜꯍꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯝꯃꯤ BCGꯁꯦ ꯀꯣ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯍꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯍꯟꯗ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯇꯤꯚꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯗꯒꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ BPM 1002 ꯁꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ BCGꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯔꯤꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯟ
recombinant BCC ni BCC ni masisina BCC dagi kitang powerful oiba haitare ko genetically modify tawraga tawbani mo ko aduga sisina ngasagi immune immune back haisina ngasagi inactive whole cell vaccine neba ko whole cell vaccine koigi ngasagi bacteria do ngasagi kainogi bacteria se whole cell haitare ko whole cell TB gi bacteria do TB gi bacteria tuberculosis nahaliba bacteria se masi se inactive ohen ba haitare inactive tokhallaba haidi mase function tahondra matungda sarakpa vaccine sabagi matang su mayam khangamani ko vaccine adumaina sana haidi vaccine se direct pot kano da mahik to hato ga sabasu lei mahik hatok tabida pura mahik to sonda halaga sabasu lei so masi jina mahik to inactive ohelaga haidi ngasai gi TB na haliba bacteria do inactive ohelaga haidi TB na haliba bacteria sile ko mycobacterium tuberculosis se masi se inactive ohelaga sarakpa vaccine ne immuno vaccine aduga BCC ki form da saba haidar BCC amasung BPM 1022 haisina BCC ki form da saba bacteria kano haini vaccine ngata ne ko aduni aduga vaccine aikoigi India gi aina koigi national TB elimination program kaina lei TB gi matang da ai notes pa mayam ama lei adu singasi gi dadi si katane vaccine gi types ne ko si katane kano sta yarise I bet question kara nainaramsi with reference to tuberculosis recent clinical trials inside consider the following. Pulmonary TB is infectious form that drive transmission, whereas extrapulmonary TB is typically non-infectious. Ko pulmonary TB sina say ID masi am infectious oy ko pulmonary ko aduga extrapulmonary TB sina non-infectious oy ko ID extrapulmonary TB harak taragadi ngasa aina so haisagre magi bacterial count se amna adi adi sputum da count se amna sputum test tawbada yadeba extrapulmonary TB hari sisu extra hari sisu lungs ta sonda baineba madi atopo organ like bones kumbada dagi brain kumbada dagi limb kumbada sondoineba limb kumbada ko aduna adi lungs ta sonbadadi lungs ta son taragadi koigi lungs tagi kari tholai sputum kumba kari kumba lok kumba matamda tholakpadana mase infectious oineba infectious habedi atopa mida infection thonba yaiba bone gumba brain gumba limb gumba da nabadadi infectious oideba habedi mado atopa pota sandokidabagi pambaidu yam leiteba aduduna so pulmonary TB sina infectious oy adagi extrapulmonary TB sina non-infectious oy habsima chummani ko the diagnosis of extrapulmonary TB is generally simpler di oiraroi karaida sandokino khangdebdina nariba pota ngasai da high grade putamda check tawba matamda test tawba matamda khangma ngamdena ko aduduna masigi da statements malale according to the recent Prevent TB trial conducted by ICMR, the BBM vaccine candidate can demonstrate statistically significant overall protection against. No. Significantly overall protection di laiti ko. Only 50% protection katanin laigri do. Do na masism lalani. Only one. Ko. Consider the following regarding the TB diagnostic and an elimination initiative. True that is an indigenous chip-based portable PCR test designed to detect tuberculosis and rifampicin resistance ko TrueNet ay si loing mi ko ba PCR test ki design niya si chip based ni indigenous ni adu do makhango Niksa Mitra initiative under the Pradhan Mantri TB Mukta Bharat Abhiyan provided crowded source nutritional and economical support to TB vaccine masisibsu chumi ko hadi sisi maningsing ko Niksa Mitra haise masisina TB na ba mi ki support tawna ba nutritional diagnostic of the game paisano sa PB na bagi damag tanim ko India's strategic plan to
tuberculosis elimination statement 3 se ko sisina hai sina kaino hara kanda sise aim to eliminate TB by 2030 2030 da nati ko ase magi 2025 da ni ko emphasis akoga aduga perfectly with the nation United Nations National Developmental Goal SDG ki target sigi SDG ki target di 2030 oibani ko TB ji muthat na bagi 2030 oibani 2025 ta loigre ko India ki di ko aduna manade ani se ko 2025 ta ni magi target na sina 2030 da ni next aduna masigi statement su lale masigi statement ma sisima su chumme ani su chumme 1 2 next pau amada koigi Russia ki President Vladimir Putin na koigi pressure to limit India Russia ties with hurt global stability global ki stability da soil kani habini ko karigumba India ga Russia ga ki maraka lainari ba mari se thubaina ponarak taraga di sini ba ko mana yamna hai mana haiba magi mifamda hai tare ko mana pham adi Vladimir Putin gi mana pham di mana haiba magi koigi wahai kano wahai wata si yamna favorable hadi amadu su kaidana ba India gi yam support tawraga ngangi ko like India gi multi alignment hai tare ko multi alignment mana yam support tawi ko aduga China ga su India ga gi mari su mana yamna hadi yamna delicate oiba mari ni ka khai adagi Pakistan gi mari su mana dum phajana phongdo ami ko aduga kai haini Sukhoi 15 adi akogi Russia dagi akoina fighter jet 5th generation fighter jet leidana ko Sukhoi 57 ko aduga adugi matangda su mana wa kra ngame ado ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯍꯪꯕꯗꯣ ꯃꯦꯟꯁꯇꯁꯨ ꯍꯪꯕꯗꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯜ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯀꯣꯜ ꯋꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯅꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯅꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯅꯟ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯜꯇꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯜꯇꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯖꯕ ꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯏꯁꯨ ꯕꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯨ ꯕꯦꯁ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯗꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯀ꯭ꯋꯥꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯖꯄꯥꯟ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌా ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯖꯄꯥꯟ ꯑꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁꯇꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁꯇꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦ ꯌꯥꯎꯕꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠ ꯇꯧꯋꯦ SCOꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯀꯣ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯄꯦꯠꯀ ꯇꯧꯁꯟꯗꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯃꯦꯟꯅꯦꯕ ꯏꯁꯨ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯁꯤꯌꯥ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯗꯤꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯗꯤꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯔꯝꯃꯤ ꯀꯣ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯛ 21 ꯀꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯡꯀ T-72 ꯇꯦꯡ ꯀꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯣꯏꯟꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯣꯁ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯣꯁ ꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯣꯁ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯁꯨꯄꯔꯁꯣꯅꯤक ꯀ꯭ꯔꯨꯏꯁ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯁꯨꯈꯣꯏ 30 MKI ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ
Russia dagi adagi India dagi Russia India sumana cooperate tawnaraga puthoknare haragasu koigi atopa pot atopa mafam dagi leidabra haragadi leiyeba koida adi France dagi koina Rafale lei USA dagi drone lei ko adumana leiyeba adagi kaino haidi akoigi S400 trim gaine akoigi air defense system leidana ko adugumba nuclear submarine ka koigi kaino kase sidaise yung ko S400 sisina defense system ni Russia dagi leiba ko adagi Russia ga pullaga saba mayam amsu leideba ko adagi nuclear submarine kase yawyeba ko Russia ko aduduna afaba mari thamdaba yade ko Russia ga koigase 2007 da koigi koigi pulapun na India ka Russia ka sa pulapun na fifth generation fighter se koigi 2007 da ko 2007 da koigi pulapun na joint venture ama tawnga ba id ko Sukhoi 57 ko sigi fifth generation hai tare ko fifth generation fighter jet program ama kana tore ko 2007 da adu 2018 2021 da India se joint venture ne sidal tawmi se joint venture abi joint venture abi Russia ga India ga pulapun na tawmina na ba na putsalam ba adu India se sidagi tho e ko India exit India se tawjaroi koi tawjaroi na tho e ko aduduna India na thoisi maram sidi kaino haragadi insufficient technology tawbagi adagi steel capabilities share tawna do the cost tamai di maman da yana da bai tare ko aduga hojikti akoigi 2000 after this hai tare ko akoigi India gi oina indigenous oiba Indian indigenous program in fifth generation fifth generation fifth generation fighter jet fifth generation fighter jet की कोई की इंडिया के प्रोग्राम ले सरे AMCA project AMCA project ले रहे advanced medium combat aircraft आइने को medium combat aircraft से मसी से fifth generation और दोनी को से अदु कनाडा साधुबा ADA ना आदि aeronautical developmental agency का plus HAL गना ko aduga id si ani id hujik fifth generation India gi kano tawjana ba ni India gi indigenous program leire ado Russia na adum hujik paw se Russia ji id India na exit taw thokra so Russia na adum offer tawri ba Russia na adum id noi kano do lei si lei ba dum yani ko SU 57 je dum lei ba yani ko ni na adum hujik offer adum tawri ko aduni ko question kara yengsi ko with reference to fifth generation fighter aircrafts air defense acquisition consider the following statement the advanced medium combat aircraft is in India's first indigenous program to develop a general fighter chummi ko sisima ko id the Sukhoi HAL fifth generation fighter FC the program which India was based on the Russian Sisu chummi ko Russia gi Super 57 the base of the fifth generation fighter aircraft are primarily characterized by low observability stealth superaccuracy sisu chume moi humot chume stealth technology the best of the fifth generation se strategic autonomy has in a kaino haragani maintaining strict neutrality and complete isolation has the ability of a nation state to pursue its nation interests and adopt foreign policy without being constrained by systematic alliance with major powerful global system strategic autonomy has a COA. Next, MPC return reported lower growth forecast ko MPC na kogi asembagidi
Monetary Policy Committee Monetary Policy Committee sina report se sanadoini RBI gi makhada leidani monetary report monetary policy committee se sisina mana sida aina adi magi sigi RBI na tawriba report sanadana kotana report ki adegi government gi paisa se sanadana leri adegi RBI gi sina su ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯚꯔꯅꯔꯅꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ our economy ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ liquidity adjustment facility ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ LAF ꯀꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ liquidity ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ day to day liquidity check ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ MSF ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ marginal standing facility ꯁꯤꯗꯤ basic ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ economyꯅꯤꯀꯣ marginal ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ commercial bankꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ emergencyꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯔꯦꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ LAF ꯁꯤꯅ 5.25 ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ day to day ꯄꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 5.25 ꯑꯗꯨꯒ 5.50 ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯛꯁꯤꯗ repo rate ꯁꯦ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ liquidity adjustment facility sigi liquidity adjustment facility sina akoina kari haige harakanda MSF sina kano koigi sisina floor haiba ko sigi MSF sina ceiling haiba ko adagi sorry si floor haiba nate sorry floor sigi SDF to ni si sisina day to day gini sisine report as liquidity adjustment facilities in report as 5.25 ko SDF to this is the pyramid SDF has na SDF sina floor do ni sisina SDF sina koigi long term gini ko ID 2022 dane sisina reverse repo rate to hana reverse repo rate na leramdo masise oina singimne 2022 da ko SDF se standing deposit facility ko sisina koigi RBI na excess oiba liquidity absorb tawnabani habdi paisa yamna lei taragadi SDF se sinarakane RBI na ko sida collateral pidrasu yabi government adi collateral pidabida government na loan loi pidaraktoine paisa adi kano adi liquidity da handana biginamakta ko sisima leire sidi basic kanoni ko adi adum noina khangba yaba economy gi tam nga tani adudaida sidaisa economy gi tam am khak sidaisa yawe ko economy gi tam am khak to sidaisa fully accessible route ano ko fully accessible route si katang ay explain tawrang gi ko aduga atay di yani khale fully accessible route is kaino si ko fully accessible route si hantak 2022 da ID 2020 da hapak pa ne ko fully accessible route fully accessible route ko fully accessible route akoigi India sida mapalomdagi changakpa akoigi mapalomdagi changakpa mising koida koigi paisa thadaba adi investor haitare ko investor paisa thadabam se investor se na changakpa se magi changakpam se ani thona lei changakpam se ana general misina general route haina lei ko general route sisina FAR sina kaya fully accessible route se ko sigi FAR da changakpa yai general route da changakpa yai
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯔꯥꯎꯠꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯔꯥꯎꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯀꯣ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯔꯥꯎꯠꯁꯤꯗꯤ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯂꯥꯏꯛ short term limit ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ concentration limit ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ concentration limit ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ FARꯗꯗꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯤꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯕꯤꯅꯦꯕ FARꯁꯦ ꯀꯩꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ FARꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2020ꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ RBIꯅ introduce ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤ introduce ꯇꯧꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯉꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯁꯦ restriction amount thamdre ko hadi restriction amount thamdre say with and without any quantitative ko macro economic gaps ko sigumba hadi ngasai sigi kano se STL hadi short term limit ka haise short term limit haise kaino one अखोने इन्वेस्टर सिना इन्वेस्टमेंट से तवे कंपनी अमदे सि इन्वेस्टर खुद मोइन हायसे गूगल हाय खलसे गूगल सिना इन्वेस्ट तव बलाए खलसे गूगल सिना इन्वेस्ट तव दुने बा को इंडिया दा चाही जनरल राउट से संग तारगदि नंग चाही अमदगी हेना तव ताबा चाही अमदगी हेना तव दबो ओय तारगदि नंग इन्वेस्ट तव यारोय हाइदि पैसा पुथोके हायरगदि अखोदि पैसा पुथोके हायरगदि नंग पैसा दो चाही अमदगी हेना थब्बा ताबा adagi concentration limit haise na kaino hara kanda concentration limit sina koigi thammi ba paisa se koi paisa ya yam ba hai tare ko paisa se yam ba ko ado paisa se yam di mafam amada thamba ya de mafam amada kadang thamba ya de kuda maina google sina paisa kra koida thammi ba paisa kra investor ba paisa se अखोई कंपनी अमदा खतंग इन्वेस्ट तौबा नतबा कंपनी मरी मंगा दे इन्वेस्ट तौबा पैसा दे याम तारे करिगुम्बा कंपनी अमदा खतंग इन्वेस्ट तौरक तारगदि कंपनी अमदो माना इन्वेस्ट तौरिबा पैसा दु याम गिरगदि कंपनी अमदो माना गूगल ना डायरेक्ट लई गिबगा चमना दोरेबा हाइबदि माना डिसीजन मेकिंग करि करा दु मयाम अम लानी बा अदुदुना जनरल राउंड ता चंगपा जिंगसिदि मपालमदि चंगपा मी जिंगसिदि सिजना अखोई इंडिया की governance कायदनबगिदमक्ता कंपनी सिदा चंगपा मतमदा इन्वेस्ट तौगे हारगदि मफम अमदा खतंग इन्वेस्ट तौबा यादे मफम मयाम अमदा खसाइ थोकदनि पैसादो concentration limit थम्मी अदुमाइना restriction मयाम अमा थमबदो FAR ददि लोइ लौथोखरेबा मसी STL लेट्रे concentration limit लेट्रेबा without any quantitative macroeconomic cap size को अदुदुना मसीददि यामना आइदि को अदुदुना अखोइगी अखोइगी मसीगुम FAR से लाकपदगी अखोइगी इंडिया से अखोइगी इंडिया से मागी आइदि मागी ओवरऑल अखोइगी इन्वेस्टर फ्रेंडली ओइबा हाइतारे इन्वेस्टर फ्रेंडली ओइबा कंट्री मैम की मरक चल्लेबे इन्वेस्टर फ्रेंडली ओइबा कंट्री मैम की अदु करायदा कमाइना हाइदि अखोइगी इन्वेस्टर फ्रेंडली हाइतारे को इन्वेस्टर friendly oye haise kamaina no haragadi koigi sidesa JP Morgan kind like JP Morgan emerging market bond index kind madu on ma de India gi ranking ka se wan khalak na khotana tawe ko fully accessible route haise ko aduna fully accessible route se kedawa koigi restriction amu like restriction general route adi investors sina mana invest on mo mo da torok pa ya ba ko fully accessible route haise gyan darani ko adu kadang khango adu central bank sina kadorga hara kanda foreign capital sing se huji foreign capital sing se foreign investors sing se paisa se yam lokthok chat khreba paisa je lokthok chat khibadagi koi india se investor mayam sing sine ki hadi paisa yamne investor mayam sina paisa putho am sing se loina mal lokthok chakramnina FAR joina thamak pai tare ko FAR route se open doro pai tare adi FAR route se open doro di investor mayam ma la ni dana ko question khara ko chi ko
with reference to the monetary policy tools for the Reserve Bank of India, consider the following statement. The standing deposit facility act as a ceiling and the liquidity adjustment facility as a corridor. Question number one, hi, second, standing deposit facility SDF sina ceiling type ceiling oiraga ko id kano sina liquidity adjustment facility sina corridor oy hai ceiling nate ko ase bagi di ceiling nate kari oy giba ngasai gi do id koi gi standing deposit facility sina ai ngasai I gi da kadawa standing deposit facility sina floor oy gi bani ko sina floor oy gi ningsing ko do floor kanamana oy adagi kari kara oy aduga liquidity adjustment facility ko sisina corridor oy dubdi yare ko de aduduma lere sticky unlike the reverse repo rate the standing deposit facility does not require the RBI to provide government security reverse repo rate the government ki magi security side collateral ka haidane loan lo matam da koina piba poto adudo kana haiti khoi reverse repo rate the PA but standing deposit facility 2022 the change of facility P drive aduni ko main SDF ki features hai taragadi so sisma chumme the monetary policy committee is a statutory body natte ko hadi statutory body di oidi monetary policy sa RBI ki makada le RBI ek ki makada le RBI Act sorry statutory body di oidoine mase RBI Act ki makhada leidoine 1934 RBI Act ki makhada adi RBI masamak sisu togi statutory di body ki makhada lein aduga mase kaino by the chaired by the union finance minister na di tawroi kaina di minister na dum tawlai ragadi yaroi but adi minister na khut chingjanbada paisa lawthoke na khut chingjanbada dum yarani ba du taragadi yaroi union finance minister na natte governor no oigadaba governor di kanano RBI ki governor na chair oiba oigadaba MPCC ko so masisima lale sisima chumme tungi ko with reference to the foreign portfolio investment hai foreigner singa pirakpa paisa do hai tare ko fully accessible route in India consider the following sir fully accessible routes allow non-resident investors to invest in a specific government security without any quantitative investment ceiling sisima chumme ko habedi without any limitation ama yaudana adum invest over yandene foreign corporate investment invest by if are completely exempt from paying capital gain tax in India capital gain tax na malay ko adi akogi mana paisa tongbodo capital la tongbodo adugi tax pigadabani sigi tax idi adum pihalli ko pihalli aduna masi simadi lan gani exempt taw taragadi government paisa yam mangani ko adagi expanding specific securities under FIR help integrate Indian debt market with global bond indices. Global bond indices ngasagi JP Morgan di indices kanto. Mas mana FIR kasa hang torokosina kogi India gi debt market ta kogi government gi ko India se as a whole investors in yamna pana ba country ama OA happening ko. So indices ta with global bond indices ta koise chalae haibani du tani masi chumme ko 1 ga 2 1 ga 3 ga chumme asidalo shalasi ngasi gidi khara dum sang dum explain tawbani ko id khara pause yam phajaba pau yam kahani yaudra ko hayeng di sunday ni hayeng mo phajana mo trainer sa hayeng ko sigidi sidalo shabja thank you so much have a great day